Hello and welcome to MISSTA tutorial video with me, Miss Esther. Our topic for today is the last lesson from your English literature reader, The Adventure of the Three Students by Sir Arthur Conan Doyle. Voila kan Zirtirna athui de uleka amai ro chu line tin me hi extra question atan apoi mo box ya chumi ni wang chuan in textbook en ve chungin munda winin lo ngai thladon nia. The Adventures of the Three Students hi Sir Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes a thon tu toy somnga paruk lai azia zinga pakhat ania kumsa ka zakwa palia published ni in kan zirlaite miltur an sia thiam theitura adapted siam rem ani drama lem chanania stage perform tura zia ani ti kan chetel bok donia drama hian achang tu te characters pangan oma chung te chu Sherlock Holmes private detective nu chui thiam Dr. John Watson Holmes a chian pa Mr. Hilton Soames St. Luke's College Zirtirna lecturer ania hi barrister Mr. Soames a tirka a chia lo tin Gilchrist zirlaite in fiam mi lan khatna scene 1 drama ni kan ti to kha stage kha living room sitting room kan ti anga cheini in Watson le Holmes a chuanin meilum aina bula thu in lekha an chiara Soames chuan kong kha ron kikin lungnur mel zat hian alo luta Mr. Holmes I hun lutak relo te kalo la hek lok thengem St. Luke's College thil thleng du omlo zat pe awful incidents kan tonga tingai na der ka si lo ti in Soames chuan in aron soya Holmes chuan ngai to alo mel zatin tuna chuan ka boy ri a ti boy ka du lo police ne na thlen mail ka du zok ti lo ti da umuk mai ni Soames chuan ai ka pu ni lo ve chutia ang thil chu ti the ni lo such a course is impossible natinge thelo chanyang o to avoid scandal mingchia na pumpel angai lom ti in an changa irim shiat na discretion hi ithutluk na siam thiam ang zatin alara nang nge hi ani min pui thei chu pu Holmes I thei angin min pui tur che in ka ngen chi ani back ngen antia Holmes chuanin adaran china ngai pui mo lo mel deuh hian Soames chuanin an soi zom le a ente pu Holmes kan shil fi angche naktuk hi college scholarship chu na exam nei hun ania examiner zinga pakhat kan ni veya exam dang ang bokin candidate hianin exam paper kha lo mulok ta se atan chuan atangkai hle yang chumi ani awang chuan paper hi aruk thei ang beravon ania vo in dar thum vel bor khan paper chu endik turin printer ne na tangin alo thlenga ngun taka kalo bi chiar angaya athan chu adik vek absolutely correct angai sia darli le chan vea khan paper chu ko dokana kal sanin ka chian pakhat ruma thingpui in turin ka kalta a Watson chuanin engtianga re nge kalbo thi in lo zota Soames chuanin darka khat ai re ma anyang ka kong khar ka pan chuan chabi ki loin vo avu mei chu ka mu chuan makati e ma atira chuanin ka chabi ka phoi lo aniang ka tia ma se ka ipte ka handap chuan alo om reng sia adang om chun chu ka chia lo banistera merin tlak tak kum som zat ka room lo en kol to tu kol ania ka dokan ka enroll chuan tu emoni in ka le khakal san chu alo chingdar ramage ti ka shengala a fin fiana proof chu paper pathuma alanga an vain ka da khom veka tuna chuanin pakhat chu chhuata alet ringmeya adang le chu tukver bula dokan te a tin a pathumna chu ka kalsan angin Mr. Holmes atira lo chhon thadu lo khan ron tui vele ta in sia chak deuh hian phek ma saber chhuata pani na tukver bula pathumna chu ida angin angaya mo ti in a ron zota Soames chuan exactly Mr. Holmes ni chi e chuan ani chuan ithunga inom zet chu hansoi zom zero alo tia heta interesting statement ati chu scholarship paper tempered khoiching penadi dan kha ani Soames chuanin chabi chu banistera kol nge ani ti ka sheta a thingpui ka du empty sheturin ka ruma alo luta film khur lo carelessly zetin chabi chu ka kongka a chuanin a hnu chhia ni in banister chuan exam paper chu alo enchin emo ka tirum ruma Watson chuan lo potsatin ani le alo enemy ti in lo zota engma a share lo thu soya apha a denied khathil thleng incident khanin ati shi ommei ba ka khoiching pen tempered ti an shat phe chuanin athidang che palom nearly fainted damdoi te ka peya chera ka ron hnu chhia topa ti in Soames chuanin a changa Holmes responded
I see ani tak chu ti na lo changa som chuan soibel zelin room khat chiang tawin kan bi vela lo lut rutu intruder khan alut nge ni ti finfiana anut chia. I soon saw that the intruder had left other traces of his presence too. Tukver buldo kana chuan pencil zoom na noi shreds anut chia chek baka amu ati tlia na athem a omboka. Holmes chuanin excellent. Fortune has been your friend. A chalutuk van nei na hianin che ni hi lo tilluta. Som swan chu mela ni lo thil zia na do kan sawun sina to mam hlar hi ka nei thara inches thum vela mam taka jet clear cut hi ka muwa chu ba ka chuan hlumdum black clay them phwai noi specks of sodas ni om tak nen ka mu boka ente amo phurtu person responsible hi ka zong chuak ani lo chuan exam hi paper thar kan siam le ma chuan postpone son hlat angai don sia. The later would become a scandal. Anung zok hi chuan boy phona athen don sia. Later nung zok ati hi examination paper son hlat kha ania som sa chuan soibel le in film khor tak le amwal pho lo zonga discreetly chinfel ka du ani atia hom sa chuan din pa le a overcoat coat fual handa that pa chuan kalo vingai venange papers lo thlen nu chuan I room a tlo tu dang inei lem ti nan zota som sa chuanin oh daulat dress zirlai pakhat alo kala exam chungcha min lo zota hom sa chuan do kana paper omreng line mo alo lu alo tia som chuanin oh ma se a in tela watson chuan ma se exam paper endik tur ani ti chu a hria theyang tiro ti in alo enroll veya thei mai thei possibly ti in som chuan chang le a hom sa chuanin exam paper endik tur kha a omdon ti hria an omem ti in an zot le a som sa chuanin tu mai nan shelo an ti le a ani le hepa minister hian a hria em ti in som sa chuan an zot le a som sa chuanin ai te ulo mei tu mai nan shelo ani le minister chu tuna khonge a om hom sa chuanin an zot le a Mr. Soms chuan he was very ill poor fellow a chawlu tuka a khonga I thla lu tuk kaman mo lu tukhan in chera le derin karon kalsana hom sa chuan I kong khari hongami an ti le a som chuanin paper kha ka kal nan phota an tia watson so lo tla zep velin Ladras khan exam paper ani ti a hrengot ani lo chuan paper khoi ching pen tu hi chuanin a om ti shimi alovin a mupal accidentally ani mel alo ti veya som sa chuanin ani mel ti in watson ngai dan chu alo trom puya hom sa chuanin nui varin ani chuan han fangkwali la watson atia som sa hne na chuan Mr. Soms itu hnuai a kan ome a han tia an chuak ta veka puan zara in khara drama ani kamo lan ni na scene 2 drama ani angin puan zara lo in hong le anga tutor Mr. Soms study room alo langa room ton tona chuan kong khara oma aveilam kong kha chu pona tanga lu na ni in adinglam chu Soms bedroom lu na ania stage dinglam kila chuan tukver sei niamang reng lattice window thir pan takasiam dar thalang te takte diamond shape anga chei chu a omboka tukver bula chuanin dokan te takte a omboka room lai taka chuan dokan lian cherin a hwal a omboka Holmes Watson le Soms ati chu kongka veilama tang chuanin an lo luta hoikwal vel pa chuan Holmes chuanin ichia lo pa chu alo dam to ani don hi khoi cher bera hiange ka hnut che iti kha ti in Mr. Soms so an zota Soms chuanin tukver lam kokin tukver bula son ti in alo changa Mr. Holmes chuanin tukver lam a han pana animo heta tang chuan pon lam po thlir the ani hi ani te take thil thlen dan hi achiang kwar mei mi pakhat kha lo lutin paper kha phek khatte te in alo la a sheet by sheet alaya do kan atangin tukver bul do kana hianin ala pheya achan chu tukver atang hian kota ilo le le kha mu thei dona alo in sa seng man na turin som sa chuanin ma se a thei lawang ke chil lama tangin kalo lu le dai lom a han tia Mr. Holmes chuanin a that chu engpo ni se chu arwa mandan ani anga khoi mo le ka phek thum chu kalo en chin let me see the 3 pages Soms chuanin apo do chu a honga la chuakin Holmes chu a peya o ama saber hi ala a copy chonga alo bera minute sompanga vel tal huna duang chuan ada let le a adangala le a
sees the next. Rin lo deuh unexpectedly a ilo kir le khan paper kha da fel man lo chwa wat angai sia ilu rol khan mi tlan ri ti shilo mi ti nan zota som swan ngai to awang wanga ai ka shemia alo an dia ani chu man mo ina ziak sok soka a pencil bunga isha tangin zum le angaya central table lam hi chu ti pa in thil dum them chu an la a hi mi thil dum diak deuh iti chu pyramid shape a chip zoom in alaya koronga tin isoi angin phoya tel mel bokani hi a thler hi a kut chuanin a thler chu an chuya a tir lama sin de ba thlerin a top lam chu porfupina kwani hi aron hoi chuaka kongka ding lam chu enina pana he kongka hi engpan na nge ti nan zota Mr. Soames sa chuanin a bedroom panna ani ti in lo changa Mr. Holmes chuan ani le thil thlen nu khan ilud le to em ti nan zota ai kalau kal tlang ngal de lom Mr. Holmes chuanin I should like to have a glance around en kwalvel ka wadu ve ken fia lain min lo ngak ta cheu an tia drama ni kha o Holmes chu kongkhar dinglama chuanin a chhuaka Soames le Watson ten stage an lo nga lai chuan Sherlock Holmes o chu asiata ama alang lawa I room chu ama lai num mel le meya chhuata engma ka mulo parda an kewanyang ikora hnunga ikhaya ni mo he room a hian bi ru conceal nge ngai se he must do it here ta hianin abi ruwang heta there ati hi parda pen behind the curtain kha o bi ru nge ngai ta se parda pen a khana bi ruwang achan chu khum hi aniam sia tin I wardrobe almera kor khaina la hi apan sia tuma an omlowa ka ngai hello hey enge Holmes chu stage a chuanin ron let le in hlumdum them chu akutin aron keng wa a Soames hne na chuan I inleng chuan I bedroom a le study office a nu ma anu che ani hi hei do kanami ang che puti ang meya ban pyramid dum alo om le e ti pa chuanin akutami chu midang pani te mu tur chuanin aron phara Soames chuanin enge bedroom a chuan ati anga ati he hoa Holmes chuanin achiang ringalom clear enough rin lo devin unexpectedly ilo le sia hun anei ta si lawa enge ati theita kang bedroom wa rang takalutin abiru conceal tamei ani Soames chuan maktit tabin surprise lelpa le Mr. Holmes Bannister ka biak chung zong khan room le lama alo biru rengti na mi ahan tia Mr. Holmes chuanin ani mele zirlai pathum heta cheng ve hi an omni in ka sia a atoi zongin an mi zatlang pui soi theyem ti in an zota Soames chuanin chong thum hnuai bera Gilchrist le ka thiam tak le infiam mi a oma rugby team le cricket team a college ta na khel ba ka in tlan siak le long jump a lo man tam taka dong to boka mi fel takani Watson chu lo in rol le in Saja Bess Gilchrist asum lau vek kha apani em ti in alo zota oni e afapa hi chu atai ma in ati tak ema hard working and industrious a lo tlingang ti in Soames chuan in a changa asoi zom zela chong ni na a chuan Dowlett Russ a oma he is a quiet fellow steady and methodical angoi choin a fingin a rin tlaka mi in vong takani atia zirlaite thatakani an diboka achung bera chuan Miles McLaren na chenga ati thaddu chuan mi fing tak university a zirlai fingber polania ma se mi invong pe lo le in thla da unruly and unprincipled tak ania tuntam chung zong hian a in thla da example a hlau dread viawang ani chu Mrs. Soames ani le servant Bannister chu han kawila Mr. Holmes chuan lo tia Soames chuan in daran thingria Bannister chu hlau thon mel em in lo luta Soames chuan in an college thil thleng thalo zet chu Mr. Holmes le Mr. Watson ten an chui ti Bannister chu ashila Bannister hne na chuan kongkhara khan icha bi inu che in kalo sia a ti in Mr. Holmes chuan an zota yes sir replied Bannister Holmes chuan paper omni bera han the hil chu amakiti velo mo antia Bannister chuanin apoingot mekapu most unfortunate ma se ni danga po kalo the hil to thina ti inan changa Holmes chuan engti khunin nge room a ilu
darli le chan vivela Mr. Som sa thingpui in hunania amlo ti ka shiat vele ka chwak le ngala ani dokana paper kha ENM home sa swan ti nan zota ai ka pu te ulo lutuk antia home sa swan in zo zom zelin Mr. Som sa lo ki le nuwa a ko che khan ichi ai hle ami o ka pu kum tam tak heta ka tho chung hianin hetiang thil hi ala thlengai mi alova ka thidang che pani ti in banister chuanin home sa chu an shila home sa chuanin ka she thia me ani le I thi dan chep lai khan khoya nge I om banister chuanin khonge ka om mo ta hian kong khar bula hian kong khar ve lam chu ako ka home sa chuanin afamak ve I thi dan chep khan room le lam to pan wang fangin tuk ver bula I va thu mo heng chair dang zong zong hinga tinge I pel ka she to bik lo ve ka pu khonge ka thut kha ka ngai to alova som swan a shia chian po ka ring vak lo Mr. Holmes a thawak lova adang sop sopa ti in lo soi puya Holmes swan ipu chu anu khan ila omami ti inan zota re lo te cho chuan ka kal fela ka ruma ka kala ti in banister chuan in a changa Holmes swan in kalome atoke e thil pakhat tlangwa pathum ne na khan thil dik lo om ti soilo ti ro an ti le a banister chuan in ai soimi a lo Home sa chuan in lom thu hril le in banister chu stage tangin a chuak ta a home swan soma hne na chuan in zirlaite sanzong che exact height min han hril theyem ti in a zota Mr. Soms chuan a chia precisely chuan in ka soi thei lawang Miles McLaren hi chu fit nga le inches ru vel ani anga Dawlat Rasi an hiam zoka Gilchrist ro an pani ai na sang dei fit ru vel ani ka ring apoi mo na ka vashi thiam lo ve Mr. Holmes chuan ve thuak pa paces up and down le ngai to amu tak chuan apoi mo lutuk tuna chuan mang tha phot mai le Mr. Soms antia Soms chuan in hlau thon hmel takin oi le Mr. Holmes nak tu hi exam hun ni to a chan ina kan chin fil angai paper pakhat po aching pen chuan exam ka kalpui theilo ati chula Holmes chuan in liru ha tamdawin omro Mr. Soms put your mind at ease zingani me chuanin I buaina hi chin velani to ang anti saka Soms chuanin lung oilo disappointed tak chuan mangtha Mr. Holmes le Watson te chu kongkhar velama chuakin Mr. Soms chuanin mangchangin a bedroom a aluta lan thumna scene 3 amani mi angchi akhan Mr. Soms chu a study laya dokan bula chuan lekha aril rulut lauti shia ta hianin a chiara Watson le Holmes su kongka veilama tang chuanin an lo luta Soms chuanin lom me takin good morning in local chu ka lom em be dongin in ban san me ka lo hlawa engtin ne kan ti tawn tak exam chu ka kalpui me don mi hello ti chula kalpui te lule ti in Holmes chuanin a changa Soms chuanin ma se kan mi swal chu Mr. Holmes chuanin atel ve lawang exam ve lawang lo tia Watson chuanin makti mel tawin thutluk na conclusion siam to mi ti na lo zota oh Watson du tak I have solved the mystery ka chui chuak ta ti in an changa engfin fiana evidence tharlam nge inei anga Soms chuanin lo zota Mr. Holmes chuanin zingda ruka khan ka thawa mu tu cheu ka nei akut pharpa chuanin ente u Watson chuan hlum dum ban dang mo ti in lo zot le Mr. Holmes chuan precisely ni chi e dokan le bedroom hlum dum kan mu te kha he hlum omna ami hi ani ti chu achiang ani lom ni Watson antia ni chi amei ti in Watson chuan in lo chona Holmes chuan in Mr. Soms banister kha ko te Mr. Soms chuanin darthing ri in banister chu alo luta Holmes chuanin khongain kong khar la banister tuna chuan nimna thil thlen dan thudik soi thei to em ti in an zota banister chuanin dang sopin kapu engkim ka shil to che soibel turi nei lo mi Holmes chuanin an tilia banister chuanin engma soibel tur omlo kapu nothing at all sir chuti ani chuanin thil kan soi sakang che nimena chera I thut khan hero malut shia theina tur thil engam om kha iwahlia khu conceal ani lo mo ti in banister chu azota la umel takin ai kapu te lo mei ti in lo changa
hom sa chuanin rin thu mai ania soitak ro ta chuan ka fin fia thelo ma se bedroom ma biru I chwa zalen ta ka chuan a om probable viawani Banister chuanin zam takti shiatin a hmuhlia klap chungin kapu tuma anom lo avapoye Banister tun thleng hian thu digi soi char ani mei thei ma se idoti ka sheta chi mei hom sa chuanin an dita tuma anom lo kapu ti in Banister chu atanga hom sa chuanin chu ti ani le engma min shilber turin ei love Mr. Soms Gilchrist akaute atia Soms so kongkhar velama chuanin chuaka Banister hne na chuanin room a hian ni lo om veri donami bedroom kong kabula son loading la Banister chu loadinga an han ngak de wangwanga Soms le Gilchrist chu kong ka velama chuanin lo lutin Gilchrist chuan zam thlabar dismay mel tamin Banister chu amela hom sa chuanin Mr. Gilchrist tuna chuan zep on lovin soi top ila kan thu soite tu mai nan shia chon ngai lo nang ang Mr. Gilchrist pas om honorable man hian engtin nge ni mina thil thleng angkha iti du mai ti hi ka shedu ani ti in azot tameya Gilchrist chuan Banister lam chu lung oi lo mel reproach minan ena Banister chuanin nilo Mr. Gilchrist engma tongkam khatte ma in ka soi lo alo ti chula hom sa chuanin ila soi lo ma se I puanta Gilchrist in puan confess angai Gilchrist chu dokan bula chuanin a thingrin noka a trap tameya Mr. Holmes chuan in sumro it is human to err thil ti swal hi kan machine zia lan nani ni zong hi thil ti swal thei vek kan nia amak love ti in alo hnema thil thlen dan hi Mr. Soms hi hril zok ta ila hi tan an wam zo ka nga ka diklo lai omani chuanin milo hril don nia Gilchrist chu alo bung ngata Mr. Holmes chuanin nimina a room ka zir chian khan he room lu ru chu sang deuh paper om ti sia ani nge yang ka tia engtin nge paper om ti sia tang tukver kat zir chian khan paper kha dokan laya ada ani chuan misang deuh local tlang chuan tukver atangin dokan a paper chu amu thei don nge ya Mr. Somson Gilchrist a fit ruk aya sang ani yang ati khan ilo ring nga ti na mi ti in Watson chuan alo zota o khale long jump bazwang thin ti khan ma se a fin fian atur kha tukina ka wala ka ngaya ka vati reng boka clay dum khamo hom cha chuanin a soibel zela oni ye thil thlen dan chu hetiang hi ani in fiam toala chuan Gilchrist a hian in tlai tluanin a practice thina alo holam chuanin long jump phei khok spike zum siam tak om chu khaya I tukver apel pa chuan lekha ida dokana om chu muin enge ani ring hala iroma kalpel chuan chabi kong khara lo inwa chu muwa tumreng fang po ni lovin exam paper endik tur ani nge yam ti chu iroma lutin ena amu chi chuan thlemna temptation ado zo lo he gave in to temptation ape khok chu dokana de in thil dang chera ada a chera khan enge ida ti in Gilchrist chu azota gloves kut kor ti in lo changa hom sa chuanin Banister lam chu inti shiat mel dawa in paper chuanin a soi zoma chera chuan gloves da lekha chu abalte te in copy turin la a chun zum na chu kan shiat kha the rest we already know asir gate lam atanga rin lo dawa unexpectedly Mr. Soms alo kir khan Gilchrist tan chuanin tlan chiat ngeina omlo akut kor thei ngila ma se akut kor chu man mo dawa la dorin bedroom lama rang takin apit dirted pheya dokana chet kha atir lama sinte in a cheta ma se bedroom door lam na ya chuanin a chet thu kha dokan khuna leather che dana changkhan ape khok kha bedroom lama apot phei ti afin fia bedroom a biruwa ape khok spike zoom kara hlum kai te chu dokana le bedroom a te antla a tukin zinga longjam zwana pet a kavakala hlumle phwai clay in sawdust kha aloin mil match che meya ka soidi ke Mr. Gilchrist ti in anzota adike kapu ti in na lo changa Mr. Soms chuanin Gilchrist ane na chuanin oi le soibel turin nei lo mi ti in anzota Gilchrist chuanin o ne ye kapu hei le ka thon ka neya ni zan ri ru shi taka ka man nuwa tu kina ka zia ania min man chuak ti ka shiat ma ka zia ani hey sir
exam pe ka tum lo thu ka zia ka ni atia an thre chuak ti asiat ma khan gil khri sakhanin in Zirna ril rupuin exam lo kha lo tum diam to ti na ni chu Mr. Som sa chuanin thil ti rim changa la ki tum lo chu ka lom hle me ma se inga tinge ril ruput mangi thla ka ti nan zota why did you change your mind gil khri sa chuanin there is the man who set me in the right path ong dik min zo tir tu pa chu so pa so ani ti in banister chu akok wa a home sa chuanin banister nangma chawin he tlangwal hi ichwa tir thei ti kha chiang renga a chan chu ruma khan som sa khanin a hnu chia chia tin kongkal tu inia iche dan hi a chan han soi fia ve te banister chuanin sir thil hote ani heta ka lo tho ma hianin gilkhri sapa sa je bes gilkhri sa nena ka thok china ka chunga athat em awangin ka pu chu ka theng hil theilawa hun kal to a that na awang chuanin afa pa po hi ka thei angin ka lo en kol veya nimin tlaya ruma ka walu khan Mr. Gilkhri sa kut kor ukha tukver bula chera khan ka muwa thidang tur angin ka omdera Mr. Somson a mu lo nan ka thutta a ine na alo kal khan kapu du tak chu abi runa atangin lo chhuakin kabula awain aron in puang confess ta lo chan him tumle apa ai o a athil ti that lo zia sha tira hlokna lo tel chi ani lo zia lo shil chu om viau lovem ni dem blame chi ka ni emoni sar a han tia Mr. Holmes chuanin ti tak tavin teulo mei ti in a changa Mr. Soms I buana te ra chu kan ching fel ta in ka sia loka ro le Watson an tia Gilkhri an he na chuanin sar malam hun eng takin hmuah che ka ring voi khat I che swala chu chuanin an nok niam che a hun local tura engtianga sanga nge iron in vor chho thei ti min hmu ti ro ti in acha a mishing te hi kan tlu in kan che swal chin betjanga in kai kun mei tur kan ni lawa kan che swalna atanga in zir chawin in vor san kan tum le tur ani khazong kha voina kan zirlai chu ania an hlok pui nge ka be sei ka lo me